ꯑꯍꯥꯟꯕ Iscom ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Iscomꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯗ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯒ ꯎꯅꯖꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Iscomꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ Iscomꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯠ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯔꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ 4 ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯤꯡ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PTRC ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟ ꯅꯨꯕꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯏꯊꯛꯊꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯐꯦꯁꯤलिꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯦ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯑꯃꯪ ꯒꯦꯝꯇ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯒꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ
सानबगी बॉक्सिंग की टूर्नामेंट से कोना नेशनल गेम ताब मतम नुस ताब मतम दा आई गोल लगा मतम दे जे जुरी मा आई लेफ्ट साइड तक कुछ जुरी ना मरम लगा मा जे मतम रेस्ट तवे याम कन ओबदी नते अदु मतम दे लेबम तम दा अखोई की इतिहासी की जुजी ग्राउंड ले बजे दा कोई कम्युनिटी होम जे दा लेकाई की फंक्शन ना मीटिंग ना तवे अदु तब मतम जे अखोई की जुजी मतम मणिपुर की सीजन की सेक्रेटरी जो बिरिबा संगतेम रोनेल अखोई माम दामो चा नि जे मांगना निमित्त लागा आइजे माना फारगा हाय माना फारगा हाय नंग की केम संदबा यारोय नंग की केम बोलंदबा यारोय हाइबी अदमाना हाइबीरगा माना आइजे पुए माइ गाइदा हापगा पुरगा हुजिकी होगी आई मसी आई खोंगो पादना ngasi सी फेम योना तापी तबिरे गी जारो हिंद्रो साफोजम हिंद्रो आई माइ मनाक्ता पुबिरगा आइजे माना सिनादना ngsaigi bol langhanna khotran tawaga sanhalaga tumaina semba hore aduga semba hoki bidagi di ngsaigi matam tumina state level na singba aduga national level na singba mayam sanna matung dai ngasi si fam yau jaba koi cricket ki journey ki matek tumo wari libe ko jike cricket se je manipur gi ona di domestic tournament ki ama under SK oro senior gi oro nupi desu pramam sanari to domestic ki level da karam kande ki sanaba hobi domestic level se aina horak je koi 2015-16 ge koi na ahan ba dimapur travel se chalu ba matung adu gi olak pa sahi da akoi na ahan ba all india gi under 23 gi men's one day trophy si je koi bihar da sana ba sale sapa matam da koi gi team 3 nipan le ba matam da koi na group winner oraga akoi je adagi group winner matung da koi je qualify oraga quarter final koi je kanpur da sana ba se ado kanpur da sana ba te matam da ngai adugi level da domestic level gi sana ba timing je da koi head olak pa matam da koi gi loda committee na kai na tawaga ngai supreme court ta kai da koi gi full membership phangani ngai noise ki leiba state tauk se ngai ranjin sanam da bu major tournament ji bije jaina singda ranji trophy musalin sing bije sanaba ya ni na habi da gi olak pa sahi da gi 18-19 da gi ranji phangdana musali phangdana bije jari phangdana koi gi opportunity cho ma lai adagi na nasi baba dipta na sana jare hojiki koi gi BCCI na pawto ko domestic tournament sing sida uji pokta kai ki achievement logi belai hoji phawgi na domestic na pangthok pe tournament jing je da ka ningmami aina lochi be achievement je panjarabada ahamada koina 1920 da aina all india gi na wicket lo hat-trick ko na masagi 7 wicket hold the with hat-trick ogi ba ma yaujagre all india gi na de ko thamjaki ba ma adugi sam sahi da tumaina ranji trophy gi na koi gi 1-5 pogi haisu ke te ka top 5 janjara ki ba adu sam ye ola padasu bana aina top 10 kanogi ranji trophy gi na koi gi highest wicket taker bowler da top 10 janjara ba namjagre adu sam adu chahi da ju koi gi bijay jari da one day da koi gi league match da highest wicket taker oina pangchaki ba lejagre adu ga adu gi makha tarak pada noise region gi oina koi gi ranji trophy gi first class masana da pace bowler da wicket khwai gi am loba ma di 100 wicket loba ngamba player ma su ojagre adu gi makha tarak pada list a bijay jari trophy da ju 150 wicket loga high wicket te na han noise ka zone gi oina 50 wicket 50 wicket hole loba ngamba biju ojagre player su adu ga uji phawgi oina ngasi babu dai na honarai ba sida noise zone gi oina overall high wicket taker ju oja ina pang thana sasari format overall one format pumna ko ado usik lai ba friends da bj kano BCCI na sinba domestic tournament me ada achievement kya phang bire uji se upcoming da ko ni pawta ja bada ki Bishwarjit Konthoujam je England gi club am da sanaduna England Premier League ma gi England gi board na sinba cricket board na sinba tournament da saru yani hai sigi matang dai betam yam betam masi aina smaina England sa laga sanaga phangro opportunity je kamaina lakina ba matam da masi hoina hogi ba sei amadi mamangda pangthokiba tournament mayam dagi saigi akoina sanariba aina piriba performance adagi aina pijagiba achievement jina chingba mayam se mogi pangi laiba board amadi club agent singba mayam jina analyze ro matungda players ji performance se karai bawa ma masagi like example bowler mo ekati masu wicket kyam logre magi
wicket se consistent kya na oire magi graph se kya na up chali down chali haba whenever mon analyze taw matung da ese batsman bo ju bowler bo ju analyze taw matung da mon sakang matung da sagi moina pamba player sing se moina hin taw kan da moina apa player sing je xyz khalaba matung da akoi da sagi pau pi bi post taw ni adu post taw ga sagi akoi sagi moina agreement ji jana matung da akoi sigi sau se ya ja de ni ada ujik se kan ba tha dagi adagi comment taw na ujik se contract pudi mai performance me am di yang je no khala pani abi ko adu ujik se comment taw ujiki as a player moina England chala kan da kari wakalon da ni akoi leibda player moina encouragement di leijari sananing ba exposure ni fangduni sigi matang sida as a player moina kai wakalon kan bi England chala kan da kamaina ai je hen performance pajar kadra adagi kai comment tawa leina sanawa moina phangmu ya experience me amda adu do hana isadi kitang ngai bi phang ne ba adu matang kitang do khono pi masih na mana England chatlaga sanawa phangade do khutum cha ba se aham da ai wakan lon da thamjani mati mafam da chatlaba matam da leirami ba mayam je ai ga mayokna duna amadi moi mayam je sagi moi mayam dagi ahen ba ama haidar ai gi achievement ama sagi moi ga ga sangrana manama matam da ai wonda ju experience anabo mayam ju phangani adugi matakta quality mayam ama ai wonda moi gi leirami ba facility na singba dei skill na singba ai wonda hena ju performance ta ju piba namnabi panabadi matakta leirami ba mayam sing sagi akoina aduregi hena aina success oina ba haidar isa dagi hena leijaba sagi skill nyam ju putho ga potential nyam je ina putho kanda moi mayam degi hena haidi performance pi dana adagi ngasagi leirami ba mayam je na performance ta pi ba matung da sagi aina juju leiba ai stage dagi hena amuka hena sagi achievement oina ba ai goal lama haitare ai moi aina mafam da chalaga anda learning am je thina matung da ai leje skill nyam je short ba matung da sidagi hena wangbo opportunity kudum chaba na phangna ba ai create tawjage na dikal jise ko gi loda committee la padi ko gi awang no polam dam lei state taruk se han associate member wa badagi full president member full member fang padagi manipur se ji cricket ki event masana se gi mayon si awon anu mongom de lai osi lai si hana tim tara trying to mung le ma osi tim aduki matik ya me hari ba ada osi ki matang osi tim yang kali matang si cricket player moina sarawa moina tai waklon le bige sina hen phareira ta falaktrira habi waklon do adu matam ta phondu ai sa tagi thamjara da hoji manipur da matam da khona sang ba matam da leirami cricket tu ga hoji tawai ba awan ba sai cricket masi cricket club masing yang khalakpa amadi player masing yang khalakpa adi thakta onabagi moi ta thongna ma yaw baje tasena ai sa tagi yam harau je mati yam ju nuwa fawe maramdi sai leiba player mayam je da hona ko ta ga di ngasi akoina exit tawba akoina hona ba level stage sagi leiba youngster mayam jine hona ko matam da moi matam da hena ta ga se exit tawba ngam ka doine ba adugi mathakta sagi facility ju hojiti mayam ma no facility emission sindana bisana pithak ko makada emission sagi ground facility mayam pithadana adigi long pop ground da hoji shimba sagali ba dogi facility na bijinga mayam ju hoji athuba sahi ama ni je loina ba sagi loina ba use to yara doine ba adugi matam da hena ke ki opportunity facility je henkal ka doine ba aduna hoji ke na manipur da hawle ba hena ke link khalakna dagi cricket bu sagi ran to bidi ba club sing na thoya na under 14 sing ba under 16 sing ba under 19 sing ba wa nupa gi ju nupi gi ju mayam ama club ama link hapi adu club player thok gi ju masing henkale aduna nasi gi henkale ba sidagi hena sahi khuding gi hena chawgum henkala koi ta ga di no awan kolam dam sidagi hena fazara player mating thokpa amadi Minchat Propa, player Mayama, Gagi to the Yako, Juti and Mahin and Lakan. Makata point. This year, I know Kuna Pauta, Delhi Capital, is the IPL Sanari, Indian Premier League Sanari, Delhi Capital Gi, so Bishwarjit Konthoujam, net bowling, Korea Hanakaji, Matanga, Wakolum Katam Yodu, but net bowling was now Sanari Matakanage, have it to Zumatang is a team to the Delhi Capital gi mohoi gi pre-camp to wa matam da moi gi ai ania to tangkan ni thong sasari
5 days ki amaga 7 days ki amaga chachari adu chaluba matamda aduki mati engone exposure phange aduki matakta engonda ju experience mayam ju phange maram di ngasai gi akoina domestic level da player mayam ama hakthing na thedra matungda moga sanamina matungda ngasai gi international gi player fauba mayam na jaya fauba mayam ama mayin na ga khuna moida ball lamba adi moiga face to face sanamina pa moiga ground amta da lena ga ngasai gi lena ko matamda ngasai engonda ju hena thoyak sang yaw pa amadi moida khoina ga ball ga lang pa matamda khoina ga wicket ka phang pa matamda akhoida hena isada thajaba confidence wang khalak pa isada hena ngasai gi kona hena kona ning ba phau ba adu matakta moigi laiba class level moigi quality level du ba akhoina sanabada ngasai gi mayam ma khoida phangnak pa khudong cha ba je adugi matik laigre maramdi moigi class du akoina yawraga sanaruba matamda moiga khoiga lamba pa ba matamda moigi laiba level duga akoi laiba level cha kasu yamna khena badi natte adubu ngasai gi facility na ngasai gi hen gi baga maram oraga adumba khudong cha da ba ma aduna laiba gi wani adubu ngasai gi kaigumba sumaina akoina delhi capital la chatlaga ne bowler oraga akoina sumaina suma facility phangi bise kaigumba sisna hena sei khuding gi ano no ba sumaina hena khudong cha ba asima phangak ta ga di hena akoi da ju honaning ba amadi akoina ju awang ba level to level du yoga ngamna thajak so losilak poina kogi bisu ko music chi manipur da ngasai jai bi gre sanoi myamam thole kano club myamam thole sanoi myamam thole tungla ka de sanoi sing da pokta poina message soina kai ke pi min yen ta happy pi aina hogoloi ba youth sing da hadi youngster sing ga aina moida pijan ba message ha ma mata harabada khoigi menona discipline je playing je ngasai gi discipline yamna leheninge amadi ngasai gi discipline yawda ta ga di aina fana honara ga ju aigi goal du kasu receive tau ba ngamoi aduna hamada discipline ji ma yamna proper na mangda discipline ji ma nga ga salaninge adui matakta respect sima ju yamna thamaninge adui matakta players sing na ngasai gi honagi hana sangsalai ba kungthang sing je ngasai gi layam ba ma ji thengnaraga maning han banai dana ngasai gi sana la haidi training bu ro aditi akoi gi laiba practice to bu ro ngasai gi laiba ma struggle ma thinga kane ba adubu ngasai struggle ma yam je thuna nongmani dai success obidi yaro ba ai success obi hai ta ga di struggle ma thinga ba na chingba aditi success obi matam khadi changane ba ado aduna blazing na ngasai gi thoya sang yawn hona bi ba amadi to ge hana changai ba pongphang je leng da bi da mi chu je salaga aina khali ba ai goal ba ga accept to ngam na ba ai goal do yong na ba hona bi ba amadi ngasai gi amena ki case da bo hojikti yamna fitness yamna darka ore fitness yaw daga di yandre masana khudi mata aduna lesin na fitness je fazana maintain to bi ba cha ba tak pada ni chingba amadi ngasai gi hona ba ta ga ju ngasai gi kugi quality leina yum chungna ngasai gi khang si ya khang si ga ngasai gi hetna ai sima oida ba de sima phangda ba de khallaga ni thaya sang yang sahan taga chari Bishwarjit po Iscom bu bing bi ba mi ta bi ba kuno po hoi ngasi hoi cricketer star cricketer hai khangna su ya ba manipur gi tang la ba hoi la England chatuna manipur gi mai pura ka ba sanoi am gu na da Bishwarjit Konthoujam gu na da hoi sanga bi tanja du myam ta bi re lak tung da su inklau li ba machin tu klau li ba na ha sing da unajaduna wai sanabagi kunsi warol kunsi awan wai ta de la ka da ba matungi future da mana kai pambo kai tongning ba haibu matang da myam da paudum ba du ta ha bi tangka du logjage numu puthaga chari kurumjai